Gasa, itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Itaagon daway, isagot mi manen ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Lakay, ado dyan luto kasi daan. Sayang mat no saan tayo ang maibos. Ha? Mangikabilak iti Tupperware, taipan mo dyan ni tatang. Ay, kat, wala bakit? Amang ano makumikumaran iti bangkag na, kat saan na amasangot ti agluto iti sidan na. Kat mga lakamot lang nga iti rice, tapno day talaangan mangan ti aramidan na. Wala. Ala, mangikabil ka nga rod matlang iti rice iti may sa Tupperware. Ipan ko iti ayan na, ta bisita at matlang. Saan ko anasarsarong karan iti napanalawas, tabi si akmat iti trabaho. Ala, mabait lang nga rod lakay, isaganak ti ipan mo. Nasaya atay may ka, anak kaw. Unak nga umayak iti balayo inton malam, ng may kamay. Uwan tatang, ado nga mintinluto ni Jess sa asidaan. Isa anak ko na amang yegak. Kasta kaday, ay na, nagsingpot at talaga ti manugang kaw. Ha? Nagsasaritaan may nga may ngagkakabsat. Nga damaangay a reunion tayo inton may abulan. Ha? Reunion? Way, nanakaw. Ijay kanubalay da antim mo na ti vinyaw. Ay kat, wala tatang. Umay kami karagiti ubing, kastamatan ni bakat ko. Way, numay kayaw. Siya kung ti makaamo amang bayad iti kontribusyon tayaw. Apay, mano ayat ti kontribusyon tayo no bilang laang tatang. Saglilimagasaw ti tunggal pamilya. Bayamon na yay. At damod naglakwak iti natengkaw. Iso asya kaun ti agbayan. Basta umay kayo nga umay anak kaw. Reunion ko namlakay? Uwan bakit? Ije ka no balay da antimona ti venue. Kasta ka di. Ay, agpangadwak amapan. Si kantulatan ati mapanno ko Payasak lang. Mapantayo Ikuyog taragiti ubing. Ngamlakay. Kas lang amin mabainak. Amamutan. Maisyo dagiti daduma akasinsin mo. Ipangagdapay kanyak asaan mo aputot dagiti anak ko. Ha? Iso ang mababainak amapmapan iti okasyon. Nang runa no adadagiti kakasinsin mo. Anaglaing nga agpangag. Makapasair itirik na lakay. Anya, si kate agaramid iti program para inton reunion, anak ko. Wen, mama, siyak ti agaramid iti program. Iso sorry, kadagiti saan ko akayat nga inayon. Anyat kayat mo asawan. Kas kumakadagiti dua nga anak ni Jessa. Saan mo't aputot ni Insan Roy dagijay? Iso asana rumba nga may nayon iti program. Sa bagay, husto ka iti day tangay mbagaman ako. Saan da akaraman iti reunion tayo? Sana talaga, mama. Iso ano masabat yun ni Roy? Ibagayo kan kwa na. Nga uray sana nga itugot dagiti dua asyuman na. Ta saan da talaga akaraman iti program? Nanang, kasla mabainak mo't amapan iti reunion nga ibagbaga ni tatang. Uray siyak nga ron anak ko. Ngamala, mapantayo lata Sana bali ta agawid tayo matlang adagos kalpasan ti programa. Uray siyak nga nang, kasladyak kayat ti umay. Uray da kayon salatan ti mapan. Ha? Sigurado nga adda igay ni Auntie Aiza. Makapasair itirik na ti amin ngay sawsawang na. Sapay awan pilpilyan na. Uray ado ti tao kat sumana Anya, ano san tayo anak ko? Sana bali ta kadwa tayo mati amayo. Ay. Amangan nga minuad-adda nga ado ti makunada no saan tayo amapan. Mapan tayo ta makikontribute mo't ni Lolo yo ijay.
kayo, Gino, kanti kabsat mo. Ha? FYI, saan kayo nga imbitado iti daytoy a reunion, anya? You're not belong here. Auntie? Di nakawagan iti auntie. Gaputasan ka matakanakan. Tapno amuyo, family reunion daytoy. Apay, kapamilya kayo? Saan da kayo aputot ni Insan Roy? Iso asaan arumbangad da kayo ditoy? Kasta ka di. Ala, pasensya iti iumay mi iti kapsat ko. Aisa, anya ka rin naging nga ibagbagam iti anak ko. Ha? Anak ko kunan? Apay, putot mo aya ida? Anya? This is family reunion and they're not belong. Lukas tamot lang. Agawid kami nga rudan. Awan ser-ser biday ito reunion. Gaputa kas tamot gayam. Ala, Gino, umay kan. Inkaayaban ti kabsat mo. Kas tamot kanina lang nyo. Agawid tayo. Ne, apa yan nagpukaw mo tanda, Roy? Kanawan mo tanda, Jessa, kandagiti duwang anak na. Awanan mga, nagawid na. Anya, tapay nga eh. Ay kat nagawid na. Taimbagak asaan akaraman dagiti anak na iti programa. Anya, Excuse me mata. Anak na iti kinabalasang na. Ngam, mangnamnama da may nayon da iti family reunion. Ha, shame on them. anya langan nga iti ko na ni Roy, iti kasi nga inaramid mo. No anyaman ti makuna ni Roy, awan bibiyang ko mama. Ti kanyak laan, ti karaman iti family reunion, kat immediate family. Saan akaraman dagiti putot ti sabali? Oh, Ala, agsagana kayon mama. In few minutes, irugi tayon ti programa. Nakasangpatmatan ni Ansyang akadwak a Masters of Ceremony. Kunak tumat kat, kasangsangpot tayo pa ilang ije venue, ngam kasjay ti impasungad ni Aisa. Ay, una yun. Bayan yon. Iti kaano man. Saan tayon nga agaten iti reunion? Nadan tumanen maangay. Isu dalatan. Ayos lang kada kami dahi tatang. Anya nga rod. No saan kami awel kami ti pamilya. Mawatan mi mat. Anya? Makapasahir itirik na tatang. Kasta talaga. Pasensya kay ko man anak ko. Sana bali? Tadadyayan ti mauli makangag kayo iti saan anasaya at manipod iti kasinsin ko. Nagalas sa talaga ti ugali na. Ay, una yun ni Aisa. Di pa ila asyak tinangibagaan na iti amin. Saan kumamot adag iti anak ko? Sana bali? Kas iti nakunak. Dayjayan ti mauli. Tsak amo na dati bagak kanya Aisa. No bilang ta makasaritak. Bay amaw na nakaw. Saan mo natutupan? Agyaman no matagpulak ti pungtot ko kinkuana. Nalabas na yung naramid na. Hindi pa ay kasjayang ti ugali ni Aisa. Nuan niya launa ti basol na iti ubeng. Ta ibaga na saan da akaraman iti programa. No lalaki la siguro ni Aisa. Iti dayjay mo't lang nga oras, dinanog kon. Grabe. Diyak marukod ti kinadakas ti ugali na. Ay, uray siya nga raw anak ko. Kasta unay arurod ko. Nga manyangay nga raw. Bay-bay antayo latan Nagpadaan dala unay nga agina, tatang. Awan mo't basol na giti ubing, tapno pagaramidan na iti kasjay. Dahita nga raw. Nakasingsing po dagiti apaw. Awan ti makunak kadakwada. Mala, bay antayo latan. Adan tulata. Nanang, saan matakas taon iti sakit tinagam may kinantay sa kapit tinaramid na kada kami? Ha? No pampanunutan nyo na sakit pa lang tinagam mi. Saanan? Ay, nasaya at no kasta anak ko.
Agkat katawa kaming tupay ti kapsat ko. No laglagi pa mi ti panangibabain na kada kami, ijay kaaduan ti tattao. Ha? Isong imbes nga sakit tinakam mi. Aramiden mi kit ti dayjay akarit iti biyag mi. Tapno ad-adda pa nga igad mi ti agadal. Iti kasta, makaturupos kami. Agyaman ak unay, gaputa kasta ti panagpampanunot yung agkabsat. Winanang, igaad mi ti agadal. Balang araw, addan tumot ti gundaway nga ibilang da kami akanakan, nga oray saan mi ida akadara. Ha? Balang araw, nanang, karaman kaming tumot iti family reunion, nga isuda ti kusa amang isali kada kami. Tay saan da ang mapilpilitan. Tatang, manulangin na lawas. Agmarcha tayo mata ni G-Stage. So, makumlaw di iti anak yung. Ay na, agyaman ako na anak ko. Kasla ka ano lang iti high school kayo iti kabsan mo. Ita, agradwar kan. Sumarsaro nung tumutan ni ading mo. Nga ro tatang, nagbiit ti panawan. Pagyaman ako unay, tainggaed mo ti panagadal mo, Gino. Inggaed ko talaga tatang. Gaputa kayat ko panagnagan ka dagiti tattao. Nga damot ka ba ilak? Nang rul nagiti mang tagtagibasit kada kami ti kalabas. Numero ulo nagiti kakabagyak, Gino. Amok na ita, saan ko nga ilibak? Ngam ayos lang. Amok ada ita ti may sa agapuna, nagbali na karit kan ka, tapno igaed mo ti agadal. Pudno day tatang. Iti inal daw ang mapanak iti pagadalan. San na po kaw iti panunot ko dagiti tattao anang ilaklaksid kada kami. Nang ibabain, ken nanguyaw kada kami, tatang. Kamaudyanan na. Agradwar mo't lang ni Gino nga apahok anak kaw. Uwan tatang, sumarsaro nung tumutan ni ading na. Makapapang-arik na dayta nga ipadamag mau anak kaw. Yakla pagarupan na sumakumlaw di ti apahok. Talagaan na siray. Ay uwan tatang, ni Gino pa iti kunayaw. Iso nga inton aldaw ti graduation na. Mapantayo amin. Umay ka ito. Ay, kitwil na anak kaw. Umayak nga umay. Sana mabali na sa anak ang makaatindar. Agyaman ako na tatang. Ay nawa na nyaman na anak kaw. Tay sagana manggidi di kapintasan na pulaw. Isaw to sa raginton aldaw ti graduation na. Blessing nanang. Manula nga bulan tinapalabas, manipot iti naggraduarak. Gamita, at trabaho kon. Wan nga rod anak ko. Awan ti sao ang makaibalikas no kasano ka-proud kas inam. Amok na nanang. Proud akmat ada kayo tinagbalin nga inak. Agyaman anak ko. Alaing kan, ang mga numala daw kay ti trabaho. Saan nanang? Nasa papay. Aywan gayam. 29 ita. 13 ton bigat. Aldaw ti sweldo. Mapantay tuman mo tagpasyar kada tatang. Kadwa tayo ni lolo. Ha? Wala lang. Jay damo asweldo. Para kada tayo amin. Ay katuan ang harod no day tati ko naman anak ko. Iso ngayon ton bigat. Agsagana kayo. Tarumwar tayo iti oras ti alas 6. Itaman pa nga imay ka dito balay. Anyat masapol mo, Aysa. Imayak insan. Tagkidawak ko maititulong iyo. Paritan niya. Idi pa'y kalman nga impan ko ni mama iji ospital. Gaputan na palalo matan ti marikrik nana. Anya? Pangasim insan. Pautangan na kuma. Awanan ti amo ka sa baling asit gak no saan asika. Awan trabaho kita.
Sa pasensyakan. Awan may pautang ko ken ka. Lakay, itangal daw ti panagsweldo ni Gino iti trabaho na. Barang adda maipautang na. Ha? Ngam, sweldo na dayjay. Nakababay naman ani, di sweldo na pala ti utangan. Siya kung ti makamu ang makisarita kan kwa na inton madamdama. Nakuna na idi kalman, ang mapantay ka no agpasyar ita, ta agsweldo. Ura itantan tayo pala nga. Nakababayin sa una yun. Di ka madanagan. Siya ti makamu ang makisarita iti anak ko. Ipag. Naimbaglakit din dadakan anak ko. Wala na. Nasapak ka nag-out. Tapang panunutat ti promise ko pa nagpasyar tayo. Ante Aiza. Naimbag nga oras yo. Kastamot kan ka, Gino, kaanakan. Ha? Ay, kwa? Ang mga noon nawaya kayo ita. Inte agpasyaran ti. Kalpasan na, mapantay yung mangan. Siyak ti makaam mo. Gino anak, iso nga imay ni Antim Aiza, ta umut-utang iti kwarta. Adda ka no ni Lola Minda iti hospital ita. Anya? Ang mga no adda kwartam, pautangan pailaang ni Aiza. Wan man, Gino, pangaasim. Kinapudno na, marunrunaw akong itibain kan ka. Ngam, anya kay nga ron. Awan mo't sa mali nga amok kapag kidawak iti tulong. Awan parikot iti daytanti. Mano ka di ti masapol mo? Ora itantan mi pailang ti panagpasyar mi. Umay kami kin ni nanang iti ospital. Gino? Wan lola, siyak da ito eh. Imay na anday sa ije balay. Imbaga na, nga da kayo kano dito eh. Iso nga imay kami kin ni nanang. Ada imot mi amakan lola. Mangan kayo. Barang san abawal kada kayo di ginatang ko akanan nyo. Ay na, agyaman ako na Apo. Ha? Apo kunayo? Wan, Gino. Apo. Pagyaman aklaunay, taimay ka. Tapno sa rungkaranak dito ospital. Awan na nyaman na lola. Agpapigsa kayo kuma. Ang mga no nalipatan nyo, nga itabulang ti kanayon apa nang i-celebrate iti family reunion. Anya? Isong agpapigsa kayo. Tano adda ti maangay a family reunion itabulan. Tumulong aki ti gastos lola. Lakit di karaman kami iti programa. Gino, pakawanan na ko ma. Naglablabasak iti kalabas. Ha? Amok ka nagado timbalikas ko ang makapasair itirik na. Kansaan kayo nga inimbitaran tunggal ada family reunion. Ngam ita, ada kalata. Auntie, lola, awan day jay. Lipatin yun. Kat sapay la ko ma, tainton sumaruno a family reunion, kat imbitado, kan karaman kami iti programa yo. Tima ko na a pamilya, ket it's not about blood. Ako nada. Ibilang tay kuma a pamilya, dagiti tattao adimtang itibiyag tayo, nga uray saan tayo ida akap-kapin ano. Tanong maminsan, dagiti tattao asaan tayo akadara, ay, kadara? Gusto ba, Uncle Roger? Kadaraan? Kadara. Kadara. Tanong maminsan, dagiti tattao asaan tayo akadara, ket iso ti ad-adda ang makatulong iti tiyempo nga agkasapulan tayo. Saan tayo kumaida nga ilaksid, gaputakas kada tayo, addamat laeng riknada ang mapasakitan. Bueno papagayang,
Ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Kasa. Itibiyag. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay.